Nhất xa sự hở chính em mà đem cái chính nhập. Hằng nghe lại phim ngay sẽ. Bác có bài bên em nghe. Nãy thì bro chính em nhìn hấp xin nhau cái tay pop. Bác cầm bà bà chung Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Nomor kajing sateng kajing penbet yupur usama prengka Meghalaya bat ka Assam. Ka Federation of Khasi Jayanti Angaru People hak arpotuk rempang arajar apun riu. Klapun long de kajing yait patba hasor nongpo bandawai ka sarkar bagade penstet mardor banyak penbet yupur usama badang sateng hapreng ka Meghalaya bat ka Assam. Haga ni kajing yait patba le shimbentan du President rangba KFKGGP uba dondi kongsit Present KFKGGP North Khasi Hills District uba Louis Starling do kinoilam ka seng na kiwe district bat kan thobru kinoilam na ka KSU bat RBYF na Riboy district. Digi pautali kisnam na do pelayo ela kajong kejela ka papura house nam khat kanai spat nyu puar penman silong kamkai silong lingkar namar balai kita ginong elam ki badan hangte po sekretariat ki perlong khon jaka ya ka kam ka ba yap ka im jong upai ba nong song snong kat bampat dan kejing yap riu hagi than thaput ki bor sarkar ki lek matla bat ki lek menti sakat nutli gi men sim riu idang yaidu kepakum kejai beriu ngihap ban kersiu thia nakapor sekapor lara omdan semengi kiseng bahalang ban penkin mawe kani ki isu kita ginong elam ban kita ginong tawan ki badan hangte po sekretariat ki silap miet tangka taka kami kani isuki bat kum ta terter kamtam kani ke sarkar ka pemerintah ngasko ban peremjur lada don kenu kejing iki jong kiseng bahalang kejing yak beriu kithan kaput kamdan setia digiwe pat kilinti senjam hendai tang ban khang te kata internet Kimdon nak away pat solution. Hendai khang internet kinang buat ban solve ya kata ke border issue. Tegum ka jai meriu buat kum kaseng. Ngisdang ya kani kesenjam nang ni po North Khasi Hills bat ngisapin pur ya kani keding. Haki way pat ki jenta ki per jong jelahi bar kowe. Pengin ya ban pensengong ke sarkar banong enough is enough. Nai lek kam ka isu habi buat pur usam. Penbaik mardor. Namar ngi bah kini ski ke pemerintah. Ki bor sarkar ki lalilam Om tangi kijaka po kithan kaput Henry wat kithan kap sorru kumju pa pensi I kisenjam baka seng kan sasyam hagini kindiat sngi rồi cái tuột phút cái ba cái hệ sokar Meghalaya Pak wat yang bisa sokaru ikum ba ki bendut MDA 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 Mesim Sinrang 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 Sarkar Madla Sarkar gelut Teklian untuk usah lalu Bos bang Bos bang Bos bang Ya kahok Ya kahok Ya kahok Penbet no mardor ya uput sam what up hado pandemi kijing ya snam Mesim Sinrang Mesim Sinrang Mesim Sinrang MDA MDA M-Snam 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 Mesim Sinrang Mesim Sinrang Mesim Sinrang Mesim Sinrang Nyi Dawa
asam mensuaga pet nampo nasional rakyat itu nombak juga siasa hak dong apa juta ni mari ki asam ngambil kalian ni setang di tma ko ki bondar ko la ko tu yi ko ki kon sam sewa habe ki sim kum ki kon jom sek kop ki kam sem ke jing snauret kop ki kam sem ke jing lulu baik ya kelorot kerangli hindai dan baik ya kespak jom ne hingga melaban long kita ngilam la no ngai la im ke jing jom ke jing snauret ke jing lulu belayu ko ku ngilam ka jing im ko jom ke maman Kadai kamdai ka jing sang ngilayat na do kipor pemensua lembag pipal ngila patong ngila tha kadon ligi sti ada kadon ligi kwat ngila tha sa sarkar ban pen mau bangi dan kam ban pen no yo putusan andre adu kini kisni ngi shui bat ngi shui setang kita kidau ki ai ba kadon ke election tegala la penya sekadai yang ngi wei dan le sa kemak kene kadai ke jinsang ke bangila pada lumlang perui kumne dengan saya lumru hagi wei jaka nagalian ka FPGP West ke sayro dan sa simkia bandia penlang kumi biting ke ba ya lumlang ya barak di dekat menbekin mau maka West ke sayro kadai ke wei ka jaka ke ba la dulu ya di mensim ki baloi hagi tang suloi jong di bro jong asam Dekane kawai ke bapen sok kia yang niru bahado pengiwan ban indo ikikam kijam pengiwan akan dikejakan lemar ba kamdai tang mentah la bunsen bagi bunsen ki buat lului kila duno lagi pai se isjaktia syari boy pasyawal subujo de kene ke ba nagaliang kejongi ke FPGP was kesir rangkat berka CAC rangkat berkuwi-kuwi ke distrik ngin saya kendu nagapua sigapua man kentu ya ke sarkar makane kamdai kam ke ba sting rege kam ke bakian dan tang gi we ban penle gemurom hadu ya ida ko sedikit sentuh di balajo idai syari romba bayang no dagari macam rew ngadau ya pi doktor langsung lisan syar ta kamu boleh rabu ya ni one of no mensim ba doktor regi sentuh apabila lain dia mengibat ban simti ya ke kamram ke jupi ya ke dengan ban sisya hakmat jong kit khat baro to ga FPGP ban isibai to gari macam rew dia mengibat simti na ne sakmat abanya du ya doktor sigi ban dia mengibat ke manikon namda kadaba jong gari macam rew kumrong mune wala da ni faislam ro kamile ngilong ready anytime any moment any place lagi itu tho bat ke sakam masam bagi no mai lado lada ka serkal jela ka tungi ka meklia kan ailat kan le mati ka kwa ba ka FPGP ka KSU bat mangi ka riboy federation ngilo mayat tikulan dam kit hot jong ka FPGP ngel tular bagi ni kon hado banjo ngilo mayat lada ka serkal jegi ka ailat ngidalai lai ngilo ailat Hadir bagi lui bagi sokan bertemu bertemu dia pusat akan kita form yang kita di regional committee masih jengkep untuk kupor yang lekor yang di kapur baru apa ujian lambok starul bargar ujian rumah jurusan yang lekor kedua yang disiam yang lekor kedua yang kirat yang di rambak syom dan itu kita baru ini semua bagai bagi FPGP ketua bauta putusan umbeno dari kejin kuat kejin kang kejin kipat kejin kang kejin parado pesan kejin ini kemau yang baru keran ada kisah bahkan saya keran baru bagi political party babun ini political party babun ini politician kiba perta tang sisir dan sana yang ini ke isu warga adalah sebelum tangkui kemat menjawab election. Lalu pulang yang ini kemat ini isu warga tang menurut hak kesan hima sima juki.
Ngi iswa election yang putar bagi pendek yang putusan. Lakatnya senang yang nasya lagi putusan. Nagamda pendek yang putusan. Ini cuy. Idon kata status ko pa pagkasam. Ini pagkasam belum. Kasam ng po yang di pulis apos. Kadang po yang di batalian. Ini kasukar-kasam. Kasukar kaya di syukur tangan lagi komiti ibadah. Nabi itu ada kesai. Kerja mukro, kerja jom ibadah pasal yang mukro. Kasukar itu kupor. Lembaga gidon di GP bisoi itu kupor. Kelamo penpo yang kita pulis apos sa ibadah rupiah. Nyiru na nila itu mana ba kupor. Nyele sikisong kapur paniliran baginong syong. Bagi rampak syong, bagi saudara, bagi sim, bagi cakap semua, ada kesukaan mereka, kamu penemu yang kita dibeli sepus. Mereka penemu kalau syukur tangan kita lagi bertemu, syukur tangan kita lagi keren. Ini kemau malas untuk malas ini, malas mana, bagi saudara kamu yang di beli sepus coba mereka, lagi kapur itu aja. Ini mereka. Menikmati kedua yang kita langsung, pada tahun 2023 naga polisi di pemerintahan pangkalan di bentuk yang dipilih sapus, yang air, yang siapa ini, kalau dalam sisi yang terbaru bagi polis melihat yang ada di dalam kasa sangat sulit itu, mereka kata ke polisi itu, diskusi menambah ini yang ini sangat mereka ini cuma ini agak Nasi kuntu ini, bah, ini semua bagi orang berbor, bagi job, bagi election, isayong, bah, kesur job pak, bagi kesur job lagi. Kenal yang biru, kenal yang hitam, bagi job top yang pak, top pun yang boleh. Dan apa, sebenarnya di YouTube, video yang kita video, iba, bukan lebih berulang jadi, bukan kenal, apa parlemen. Mereka yang ipat lain mentah ada setiap government pensiun gino sejam. Pada musim ada kata don sisa dan kata betul bahkan le dan yang nyo sisa yang putusan nam Juni. Nang sa ko na tigera apo ran muntong ngayon sisa. Ila sisa kano ipitpa Juni junja. Mereka susi bangun bahkan doon pat penuh kata gijing syukia nang liang jusukar. Ibu pun i longi kirongsan ibu mat gijinge ibu mat gijingan imi ikajana ibu ber mereka ini bagi sokar gijingi pan dan sim dah kata kemun ke boong bagi hak berlak berkubai. Nah kerana bahkan lompat gijing kesukia iki saksin pan bagi niru minum air iki bagi dia yang hikmat dijui kiri syukia kai nama bagi ada keren sistem bagi dia dan bagi dia nama keputusan menteri cepat tidak dengan lembaga juga dari keputusan desa nangiyo pada keputusan isu yang dibuat bangsawan yang apa yang kecil dan yang tang lagi bentuk yang keputusan berkena kepada ini keputusan keminangan keputusan yang bagi kesini kemudian dulu yang novel merata jom bicara ke jom ini berongway jom berjaju riu berongway di dokter Riki Sikat benar kejadian masnya kuat bila dong kebut kesalahan benar kudo ya kita program kebanginan ada yang keseng bila bu ya kita tadi mentasi berpelau ia kau mulai jadi mati keba ini MP Dr. Riki Sikat ilakan apa parlemen dulu yang jadi jom parlemen pelaksanaan jadi agak-agak apa dengan so ba pun lewat event nasional ini jadi kawanan jadi kemudian betul dia kam penangai dawan kapor yang kesaka bahkan dia betul madono ya kini border dispute bagi border pasangan ini gitu. Kita kerana lagi nama pasang, hampat, saswa, jonga, Lakai borong kita sakit ya kena.
Adalah kamu memperhatikan tak kumai. Kali kasih kami kasih. Tak masalah. Kerana kong bagai FDP kenyok berpeni. Bagi jemput buat jemput buat. Jom kita jom dah orang khasiat. Dari maka orang ini. Bagi ni kita jemput. Jom itu keseng. Pada nama semat. Nginangan ban penjur. Yang jigi jogi. Ban nginang penjur. Yang jangan jogi. Hak jisik paper. Hak ini jelas ini berkawai. Halo, bersarkar kan bedak yang kamu nak juga. Kesarkar kalau ime cica. Apa lagi? Banyak kedua ini para dok perasaan syaitan bubro. Kabasau senai. Kabasau jauh. Jadi itu pinoyam. Kayak itu kita asyik kita kitin. Semolam nak kitin. Kapan pentingnya jadi. Berpencahan jadi. Kiomba. Kipada perasaan aku jadi benar aku tanya kabut tangan mukro bagi yang kedua kio misalnya kali setelah pilih saya malang pengenyo kejingan kejogi hak mereka kita hakim langsung lagi orang kasih dengan so bagi itu dinalang untuk dikhajar ke FDP bagi dikhajar ke jadri saya malang per kedai kamrang kejogi kebanyakan jam yang kejingan pada suka kedai rumah kadang kamu juga ingin lebih penginjam yang akan hati dalam kamu dalam kebor kedawa. Dia hanya kebor, nggak begitu lebih dekat baru. Jangan sen, pemilong kepada kere nanti cemat badai. Yang benda kejogi namanya kaloi kebawa pakaloi kebapaka jadi pada perasaan kejogi. Juga ada isu jadi border dispute, kejadian kejak kabut, data dan kejadian itu juga disebut. Henry, Lara, Lakut, kejadian kurang kejoka, tangan ini kisah maksudnya omdan kedua kejadian berfungsi yang kain kabut, kesokaru, kalau leno, dengan so, pakum, kasih ketika kamu kejogi, bandingin nang yang pertama, nak kapor. Apa dia kalian? Ketika jadi, kapag paypa jadi kilo, agak tanya kaput. Ketika jaga, kita jadi kerja. Bapak berkenal ni, bapak ketika kerja kaput, kemudian kejala miluran asam. Bapak naik ke pulau, maka jadi mulai. Yang paypa dulu, jom kejala miluran. Kim kain, paypa, kim kain. State Police Henry kung kejajan dari individu lang kaway banyala yung putusan yung dari kejajan dari tengah try kani kani kamram kani kadusa bayang minum kejajan dari lakaran kadu kejajan at kaput minum pepet thai minum pepet dari kejajan dari ini banyak pun dapat kasur banyala yang sinaw pasya yang kejaga puta namta kipatay kipasawan. Dengan so, bagai dari kamar jadi kasih, bandang ini semak, kasih kita perlu ini jarang, beberapa kerja pada kamar kita sedekut, habo kasarba, selong teh, yang apa, lala kasarga, karena Muslim, yang ini kejin dawa, jogi menjadi rio, ini penolong, dengan jingan di kebujur nabi semak. Kita akan bilang kepada PDP, bakal dihajar kerja dunia. Kawai ngilong bandrat yang kita jengi kepada pangdam bersama kejogi gigido. Tensiap yang ini kalenti kedai kamu jogi kubukan kerja dunia. Bagi ai, bagi le, namata kejoga. Dan ini kepon. Kemudian di dalam pasang jauh tengah ngina kalian kasih Indonesia kedua kejadian kepada pasang jadi kedua apa di pada yang pada register di kerja kita kejogi kau kasarkan pasang kepai itu kau pasang yang berbeda penilai hidangan di dalam kejogi cekcan kabut pada register jaga itu jaga kepada kejadian kita pun dengan kesalahan kerja mereka pasang hendak kalau Pak Revenue Officer jom kita sedek beberapa
Batam digaha makin jaga. Bayi jaga kaput. Kisah me ako. District headquarter. Kim Julai. Sopo. Jaga. Kapag pondok pasang jogi gedu. Pagkumpul peso. Ngiru na kadang kasang isam. Pagdor. Pagdisisaru. Kalau barang. Kibun. Kiki ijine. Kapag pondok pasang gedu. Dengan isam. Pagkaniru kadang gawin na kadang isu. Kaba mama na kadang district. Non Cassius, kadang gedu. Board. Benefit of the district administration, lingkar revenue department, ban kedua orang lagi, ban le, yang income, ban besok, nama lagi, pada perasaan begini, besok apa time kapur. Dan dari kapur, kemalang, kadang kejipsan, kejogi keseng, baginya, bandawan anak sarkar, apa dia yang mengamat. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.